IFM News. IFM News. Police Report. Idol Dennis, good morning and please come in. Yes, good morning, Idol Bernard. Bilang ti pulisya, nga peaceful, iti nagpatnag, bayad iti meeting the Avance, iti Tim Marcos Lawag, iti provincial capital. Aminado, iti PNP Traffic Division, da iti slide, traffic na, nagkailayan ko na, tanangarod ket no sar, iti sangwarang ti Kapitolyo, nga nagpabuyaan ken, kastameten, nagbitlan, nagitay kandidato Idol Bernard. Although damit dari traffic signboard, ngayon kasama tayo dari traffic enforcer, nga nangidirher iti pagnan dari motorista, bahit iti inot nga pala ito tao, nga sumrek iti ulo, sumrek iti venue, iti meeting de Avance. Ngayon no bikasta in Bagada, nga napindasmet iti pakabuklan, iti nagrabi, nagabutawan dari tayo untoward incident, anapasamak, iti lawlaw, iti meeting the Avance, iti nadakamat ng grupo. Dagdawas mo lang nawadaan iti kalsada Idol Bernard kalpasan iti event sa gagapuna nga limukay iti luglugan nga sumrek iti Gilbert Bridge nga gabuti abagatan iti karyan iti syudad iti Lawag. Maragsakan ti PNP Traffic Division gabuti nipapakamo iti social media nga iti programa iti Kapitolyo iti mismo nga bypass road iti nagnaan iti luglugan nga gabuti amyanan nagpabagatan iti iti Lawag. Ngem ko natin PNP Traffic Division ti Sagarandan dati ito heavy traffic apaman nga aglukat dati Barunga Mall iti iti Lawag. So iti programa iti Kapitolyo grabe Idol Bernard awan iti BTI na pasamak iti lalaw ang gastamit may bilang natal na nagabot na bintas kooperasyon iti na panagbuya ang gastamit ti organisasyon datong event gamot ko namon nagdaos mat lang dalos hindi kalsada karabasan iti programa ulo meeting the Avance dagitay kandidato Idol Bernard. No iti naglablapas may pagpadamag aweng iti social media nga ada iti boss buying iti Ilocos Norte, particular iti Lawag City, Salman, at Dante na sampulang nga natili, Idol Bernarda. Kagawad, di ba? Kagawad ti barangay. Barangay, kagawad ti barangay Kabungan, iti Syudad Tilawag. Kinupirmaran ni Barangay Chairwoman Marlina Resquir, nga dato'y napot iti PNP kagawad na iti barangay. Nga nabadi ka sa tayo bagana, nga nadamag na lang dato'y gapunang nagturong iti kaputi pulisya kaya't nabigbig na kinakonfirmaran na nga kabarangay na kaya kagawad na dati magbaga nga nakiliwan nga gatgatang iti botos Idol Bernard. Kabat na kung namin ti Chief of Police Tilawag City, babay ni Police Colonel Andrew Rabang nga nakawad na ti report ng adult agar aribongbong matatao ti masanga Cheranggi sa gagapulong nga nagturong da ni mapaman nga nakapadanon da iti lugar daos pati panag-disperse dagitay tatao may itinitang lugar nakalda iti may pangurap Idol Bernard na iti Pulyetos Sampol Balot ingas namin din nakapalipit na kwarta iti agdama at mamunta ito Idol Bernard no sino kung kasalumat itipensa at pweso ko di dahil tinaalang ebidensya TV ang PNP kaya pinakakamot na kakawat ti barangay iti barangay Kabungan iti syudad iti Lawag. Kuna ti kumalag iti napalabas ng interview Idol Bernard aminado damet nga adot ka sa pasamak adot pila kasi tinagbalimpay nga privilege speech ti sanggunyang palusod ni Atty. Jason Badal Pereira nga lantaran iti panagdatang ti botos na iti PED ta mailemet ta dabasit disensina kuna lang itatanggat awan talaga lantaran iti pila-pila dagiti mapanagawat iti kwarta Idol Bernard. Kuna tayo kumalek awan pa iti formal complaint nga naipatalong ka nakwada sa gagapuna nga umitaksyonan da nawan ti agreklamo sa gapuna iti agdama ket padaanan ti paguturasan na ito gaputa na ito kopya
iti speech ken aligasyon dagiti duwa miyembro sa Sangguniang Palunsod ket padalon iti Comelec kasamaten iti PNP Monitoring Center ken kasamaten Napolcom sa aksyonan dagito aligasyon nga dagiti kamkaming iti PNP ket may pakarob nga dagiti instances nga nawaya nga handa maanong iti obligasyon da as may sa law enforcers nga makikita kadagitay violation iti Comelec iti reto nga panagkakampanya Idol Bernard. So iti yagang iti PNP ket amon dito ani pagbanagan datoy nakonfirmaran nga natiliw iti kalman nga may pagorop nagwarwaras iti agat-gatang iti botos kada halada nga iti sample ballots kasama din iti nakapalipit nga kwarta Idol Bernard. Han nga nagsarita dito na dakamat niya kagawad dita barangay 48A Idol Dennis dita nga kwerpo ti pulisya. Negative pa Idol Bernard. Kana kay nagsao? Nakonfirmaran lang nati PNP kada to'y kuwata siyempre may committee due process na to'y sabi ko kita narigat yung dayag itinagan na amang magiging set up noon na suga po nga i-follow up nito noon yan iti-update na so ada doubt no baka planted or set up kasakzay well Idol Bernard isot i-count ni Apo Kagawad nga natiliw. Ano magiging-count amang lang kung nagtahantin na side na okay. Kung mga ibang side Idol Bernard kaya di akal mangat limited ka lang iti panaka-access sa'yo Ni Kagawad lalaki babae? Babae sa Idol Bernard dati madaktakamat para konfirmar iti barangay chairman Idol Bernard. Okay. Timin sa Changi nga Adi Bongbong actually Idol Bernard kasto ay Apo kas nakon Idol Dennis nagasat ni Apo politiko no awan vote buying isuda pa iti umo nga agragsak di ba kasi kidding aside with this vote buying talaga naman talamak na sa Pilipinas yan Luzon, Visayas, Mindanao uray ringudem ta lapayag ko no awan vote buying Idol Dennis. Wag nga raw, di nga iti wagas nga klase vote buying, panagipuro mag-ipian na balag, alapay, panagipuro bay, magbaga dito ay ayuda, nga mausakan iti programa sa gobyerno. Amin, digit So, doon iti klase iti vote buying, nga iti agdamang sampay, specific na umpay iti formal complaint, manipod iti Comelec Idol Bernard. Yung padanan tayo, baka iti latest data, siyempre, dapat 2 days pa dati pala kampanya, ito pa iti mapasamak Idol Bernard, kasi dati mao din dati bulang may iti court ket naiget tilaban for the last minute baka doon to dagiti pagbaliwan dagitoy series of event iti kampanya iti bukod tayo nga probinsya ti Ilocos Norte Idol Bernard. Okay. Di padaan di kadwan amang anta dan pakarpi awar kamayat nan dahil di press con PNP di na magtidigit ang usang batang ti provincial director dependento mamanto kalita kalito ko na expectar na duma baka dan to man na day may piyat nga curfew hour maya tapno agtalnat probinsya tayo tapno awan na kinadangko kanay sam aminen it's advanced security for all of us ti the power kadeta nga mangin nagti-curfew before the election is our governor. Ngayon, atapan naman, tisurukot gundaway nga, agawaya mo ng giwaras, tinaduma ko na tayo Bernard. Sino? Makawaras ka pa no naka-curfew. Ada speech ni po Konsehal RJ Pariñas ang Palunsod. Inakusaran na iti PNP. Akusaran na PNP. Well, iba na pigi di Idol Bernard nga dagiti kastang awan timur aramidan da kadagitoy baka dan tumanen ko na may nga curfew hour so dagiti possible scenario ta dapat padaanan ti kadwan Idol Bernard. Ket na the curfew ket power nga ron executive body data anang ron ket isot power na ana mabalinam ket right na mot dijay to safeguard the province of Ilocos Norte ket panunutin da amin ati so amin nga panunutin da nata kalaban da ron iti partido Idol Dennis ang kadi no curfew dapat kumaga awan talaga tay agtray ket curfew ket deta curfew nga maiyet nagga curfew
you. Among met niya 18 years old and below. Deta naganan. So awan agwarang-warang ka kasay. At the same time, tap to give peace. Kat di kamot nga agin inom kada barbartek iti aglawlaw kasakasay. No, I mean, last minute, last hour, iti sakbay ti eleksyon kat, iti magiging butante, agro-uray da, Idol Bernal, sila kita agro-uray. Aumet, tumayen. Handa kayaten! Sanda kayaten nga guray tatsangin! Maliwan da, diskarte na tayo, na booking tayo may isa. Oo. Okay. Agro-uray da, agpakarada. Hindi ko akat timangeg mo, di kami, Idol Dennis, kat sirok timangga, sirok ti sabak, kaday sa amin nga sirok kan. Dapat di kita dumakat ikaot na taimbornal. Paunay mo't ka, di kat mabali mo mga yawat na ta. Ana? Dapat damak tayo nga, bantay pa yan, tinagturuan nila Duma, Idol Bernard. Mapa, damay bantay. Bantay. Ngem ada na amuak. Ada na amuak. Ada aglugan da kanu ti bastas bumabada ti may nga ili. Okay. Baro di jay IFM lang ti pakangigam ka ni jay. Awang mga igda kasayan at adida mo nga nakalugan. Kanya yung diskarte. Dapat may nga kung ano mo iti kalabes. Through digital wallet, Idol Bernard. Nagangay, Deta. Deta, ti question ko pa lang, how can they trace right now? Anak, NBI da, kasi sa maaminin, aging gana, awan complaint, awan mat iti... Kas kumakanyak, no, siyempre, dati, activity, data, Gcash mo kete. Tunana. Blessings yun naman. Oo. Blessings, naimbag nga bigat mo. Di ba, ag-send ka ti Gcash at ti message di dyan tababa. Naimbag nga bigat mo, Idol Dennis, Dinaklip-lipatan, Lawrence Corpus Martinez, para mayor. Kasakasay ko ma, di ngayon. Ada ijayin. Amo mo sinot nang isenden. No, adula sumsubag, siyempre mumut ken, adula sumsubag, iti... Nga na panamon, nagpatinggamot ti boses mo tainggana ka mo lang 12 nga minutos met. Tatawagan ka ulit. Tapno ko. Ay may katyo ka ti vote buying dito pagilian tayo Pilipinas. Gore gan ano kayo? Adala ta vote buying apo. Dito lang bantay pa di ka dapat, di amen. Amom no or agtsempo ka. Tadi kay matiliw ka Idol Dennis, di amen. Wong nga di suma adul tinan nagtatan sipot di support isa di makasipot isot may support ngayon para kanya kay Idol Bernard tinas kinabantayan daw makita dahil ito botos tintuno during election sabon nga oy binantayan ti kalaban mo dapat ibantayan mo di botos mo ang mga lang ta sa balin to ti resulta kuno kwan akit digad daktakel nga maati narigat makadepensa saan to lagunayin in during proclamation counting iti botos and Idol Bernard. So at dapat duwang aldawan na batbati expected tayo Idol Bernard nga adupay dagiti senaryo nga mapasamak iti bukod tingalo. Lukas Bagarigan ada vote buying Idol Dennis dito Lawag City. Manumot to kwa. Manot rimuaren nga nangeg mo. Awong pa Idol Bernard, awong pa official. Pero sayang guseng. Manot nangeg mo, sayang guseng. Aga 2,500, bili ko agad, ibagbada nga pa 6,000, adot na pan, hindi siya 1,500 at nahawat da, hindi mo agad 2,500, at agad 500, at dapat agiskan ka iti QR code. At dapat QR code? At fill up ka, agupin ka, kargandan doon, kasjay. So iti waman tayo, at 500, at dapat amok ng 50. 50, 100. Hindi mag-ride an kada iti nangatot posisyon na. Kada iti magbabayad na lang, awan dapat mag-ride an. So, kanya sa bali, dati amount nga naman tayo, ada 2,000, 1,000. Hindi iti figure sa kita, isot seng lang. Dati iti nakaawat, malaksid, no nagtagbat festival dati coordinator di ka datan hindi makonfirmaran tawad pa iti ebidensya tayo for sayang gusto lang amin dito nga figure nga mangigan tayo Idol Bernard.
So, agsipot-sipot ka. Kaya ti duwang aldaw nga batbati alakit igayut ang kampanya tapi ko sakit maalukoy tirik na dagitay butante nga mang botos dagitoy nga kandidato. Ngem siya Idol Bernard nakasaganan ti lista ng sino ti botos ko itiretoy nga eleksyon. Sino da secret dagitoy botos tayo ket sagrado Idol Bernard. Alaman ni kanak man tilistaan no pumbasa mo lang di kita adayan talistaam. Sagrado nga raw dahil Ay, secret mo. Secret do ko saklat na mo. Okay, saklat saklat mo dito yung secret Sina iti palagbubotos Idol Bernard. Siya man di ko madig na tingag botos. Alat tulor natin kaduan ti majority yan tama balutam. Secret nga raw. Pati kulay na di mo pa ito baga mga violet kada green kada orange kada yellow kada red kasi kumabot rainbow. Basta saklat at nakamon Idol Bernard. Di ka di colores. Aglalo. Ayun, naala ka. Di colores, aglalaok ka no. Bernard, nga may mesa lang. So sa balit mayor mo kan sa balit vice mayor mo. Basta aglalaok ka. Tiktikloy lang ni Idol Dennis at isot paglaingan to ni Motoy Biang. Verificator tayo. Encourage ko dapat dagiti min da mga voters nga agree ta hamat na makaawat na. Aura ko ba lang basi ko na. Anat orain da awatin da. Digiti nga di din ka karo ba dagit ag dina mo nawawat dan nati may sakit awong pay ko nakit manang noon nawawat mo awan na kinimbita ram agyamang ka ta siyempre mas ada dignidad mong magboto sa aking kuana di ba ken baka perdi mo ta stepler na super tamo mi tinawat dan awanan ni bus di jayen awanan timagan di ba dimagan pa lang da 25 500 isong digiti nga nakawat bay banyulat mas dayaw kayo pa nagbotos kasi awan datay nakaborboribor iti konsensayo ken iti prinsipyo nga napan nagbotos so nga idang tayo FM Idol Bernard yung karista kada iti voters ngayon tuno para bobotos dapat yung totoo ang ating iboto ken kasama tayo naguntog iti bukod tayo nga konsensya ken prinsipyo Idol Bernard. Damag pa lang para ti Bantay Balota 2025 Idol Dennis Alitio at RMN.